नाम प्रशंसा दे අපේ නාමතුන් තුතිරවගාග මෙමොත් ඒ තමන් අම්මාම අපඩේதான் මාස ගානක් තිස්සේ பலமாதங்களாக ඒවත රැකියාවක් තිබෙන உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலை இருக்கிறது ඒ ප්‍රශංසා වේවා ஆண்டவருக்கு துதி உண்டாவதாக ඒ තීරණයක් ගත්තා அவங்க தீர்மானம் எடுத்தாங்க ස්වාමීන් වහන්සේ රස්සාවක් හොඳ රස්සාවක් දුන්නා ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு வேலையை கொடுங்க පළවෙනි දවසේ ලැබෙන තනියම ඔබට පූජා කරනවා நான் முதல் நாள் கிடைக்கிற சம்பளத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ඒ වගේම හයවෙනි මාසේ அதே போல ஆறாம் மாதம் හරියටම මෙයාට රස්සාවක් දෙවියන්වහන්සේ සපයලා දුන්නා நல்ல ஒரு வேலையை தேவன் சந்தித்து ආමෙන් கொடுத்தார் දැන් මාස 3ක් තිස්සේ රස්සාවට යාගෙන இப்ப ඉන්නවා 3 மாதங்களாக அந்த வேலைக்கு போறாரு රස්සාවක් නැතුව පුතා කාලවල වෙලා කැළඹිලා හිටියේ வேலை இல்லாம ரொம்ப கலங்கி போயிருந்தார் දෙවියන්වහන්සේ ආයෙත් ආශිර්වාද ஆனா කළා தேவன் அவளை பரிபூரண ඒ තරමේ මෙයා පරිදි දෙනකොට அதுபோல இந்த சபைக்கு வரும் අන්ධකාර ස්පිරිට් එකකින් තමයි ආවේ ஒரு අන්ධකාர ආවිயுடன் தான் අසුරාගේ வந்தார். මෙයාගේ ජීවිතය අල්ලගෙන ஒரு හිටියා அசுத்தாவியோட வாழ்க்கையை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். දෙවියන්වහන්සේ ඇයව නිදහස් කරලා ஆனால் தேவன் அம்மாவை விடுதலை ඇය செய்து දෙවියන්වහන්සේ සුවපත් කරලා அவங்களை சுகப்படுத்தி අද ශුද්ධාත්මය පූර්ණ කරලා நீ பரிசுத்தாவியினால நிறை අද අන්‍ය භාෂාවල් කතා කරන තැනට දෙවියන්වහන්සේ අවසරය நீ දෙනවා அந்நிய අපි වෙනවා பாஷைகளில் අපි பேசுகிறீர்கள். යා මම යා ඉන්නේ ෆ්ලැට් එකේ ආමෙන් உங்களுடைய பேர் மலர் சத்தியம் பிளாட் එකේ ආමෙන් சத்திய சவன பிளஸ் සතුරු ෆ්ලැට් එකේ ඉන්නේ